Salwenani, siyalamukela kuhlelo Ingwalo Labalobi. Today it's a Sibanda thing going on ngapha. So namhlanje ngiyethekelelwe ngubaba uPolite Sibanda, mina ngingu-Angela Sibanda, so you can see into engikhuluma ngayo. Ubaba uSibanda is one of the people that when we look at them siyazikhangela thina lapha esivele khona. I'm sure iningi labantu abamaziyo right now you can remember ukuthi maybe at some point wakufundisa or maybe at some point wakwahlangana laye uzama ukuzithuthukisa kwezemfundo. Baba Sibanda, salamukela kuhlelo. Hayi lami ngiyathaba uba lapha ku-studio. All right. Yes. Maybe for the benefit of umuntu ongalaziyo ukuthi lingubani, maybe lingazi introduce ukuthi lingubani liyenzani. Okay, ngokomsebenzi nje ngisebenza kugatsha lwezemfundo. Okay. Yeah, ngumlobi nje sengike ngabhala izingwalo eziningi zesiNdebele. Kakhulu ngigxile kakhulu ukubhala esiNdebeleni. Kungasho ukuthi angenelisi ukubhala isikhiwa. Ubhala isiNdebele sizabula isithuthukise kakhulu. Okay. Yes. Nice, siyabonga. Hayi, ngiyabona even ama-title amabhuku ayasho nje ukuthi lapha lulimi kuphela la. Ngike ngabala iluba likaNtunjambili. I-language laphana i-deep, izaga lezisho nje uyabona ukuthi hayi as long as kulamabhuku kanje kuthi ukuthi isintu sethu sisasekhona. Hayi kuyajabulisa, kuyajabulisa kakhulu. Maybe singaqala ngokuthi lisitshele ukuthi maybe lina liqale nini ukuloba? Linanzelele nini ukuthi liyaloba? Ngathi ukuloba ngaqayisa ukubhala ngisafundise eMawabeni. Okay. eMawabeni ngale South. Ngabhala elinye ibhuku kudala ngo-90, I think ngo-92 khonapho. Okay. Xa ngaphambanisi. Kwakungabi lento lezi zama-laptop, lama-tablets. So ibhuku lakho ngalibhala ku-hard cover exercise book, ku-exercise book. Okay. Ibhuku lana ngangihlala ngilibalela nje abantu engibafundise e-primary ibhuku lakhona. Ngakhohlwa ngakho kuthe-ke ngo-98 khonapho, 1998. Ibhuku lana ngabe ngiqalisa ukuthi ngilibhale ngendlela yakhona e-novel sibili yesiNdebele. Okay. Ikwaqayisa khona ukubhala. Alright, malisithi lalibhala ngo-92 kungela zinto zama-computer. Ngaleso sikhathi abantu ababebhala amabhuku aphumba benza njani? Kumba kula muntu owayebhala amabhuku ngaleso sikhathi. Babebhala I-process yangikhona. I-process yanaleyana yokuthi ungabhala ibhuku besebenzisa ama-typewriter lana akudala lawana. So thina abaningi asingila access to ama-typewriters lawana okutype. So sagxile kakhulu ukuthi ungaba le ndaba efuna ukuthi uyikhiphe ebantwini ukuthi bayifunde ngayo ngombe ibhuku. Uthathe igwaliba ngombe exercise book ubhale phansi. Bese lisenza njani? Bese abantu sebelitshintsha ukulibala. Wabebala khona besebenzisa ama-exercise book lawana. Okay. Kwangela ndlela ukuthi ungathatha ama-typewriters kwakunzima ukuthi uyithole. That's interesting, and I can imagine thina intsha yanamhlanje sasiza survive njani ngoba si-selfish enye indlela. Ngingaba lebhuku lami ngifuna umuntu olibambayo. Ngikwazi endaweni enjalo ngangiza survive njani ekutshintsha. Liqiniso esibili. Wathi ukuthi kwakunzima siqayisa especially into zokubhala. Kathesi nje sokulula ngoba lama-laptop uyakwanisa ukubhala even ibhuku usebenzisa ifoni ngokwayo. Kulula kathesi. Bayoqala kwakunzima. Livela khatshana njengabalo. Livela khatshana shep. So lathi seliqalisa ukubhala selibhala ukuthi selipublisha. Ibhuku lelibhale eqaliseni laba ibhuku leni lokuqala yini kumbe labhala elinye? Hayi manje isimanga sakhona ibhuku engaqayisa ngalo ngiseseMawabeni. Yilo libe ngunamba ibhuku lesine.
ibe ngelesibili lakhona Okay. ngoba livini le I-title yangikhona elithi. elithe kude emuva kude phambili. Leli. Yes. Yilo laqala ngalo. Ilibhuya ngaqalise ngayo leli. Bangalibeka ngalifaka kuma-archives athi la ibhuku leli sobhuke ngalibhalela abantu ngashaya ngakhohlwa ngalo. Then kwathi omunye umnyaka abe ngihlala phansi athi kulebhuku leli lani kanjani ukulibalela abantwana. Kanti lingaphi abe ngiqalisa ukuguduza ema-wardrobe-ini lapha amaphepha lani ngangiwabhala. Ngahlala phansi. Lalivumbulula. Ngalivumbulula ngalithola. Ngaqalisa ukulithayipha kutsha. Labanye abalingiswa ababekhona ekuqala pha ngabatshintsha. Ngatshintsha. Alright. Liye mdelaba ngelesine xa ngaphambanisi. So elagcina lisiba ngelakuqala ngelithini? Elagcina lisiba ngelakuqala ngelithi inhliziyo yami legazi njengeyakho. Okay, likhuluma ngani lona? Yeah, ibhuku lana likhuluma is like kulo nkazana wayeseqede izifundo zakhe eze-secondary. So uthe eseqede izifundo zakhe secondary waswela umsebenzi. Wazame ukuthi angathola ngabokuthi angangena khona athola umsebenzi kodwa wayebhasile sibile kuhle. So wasecabanga ukuthi ngamafitshane wasecabanga ukuthi ayiziphosela laphana kulesidamu nxa uhamba eNtumbane uthatha kusenkwalini. Okay. Wazama ukuthi ayiziphosela ngapha enkwalini. Uthe khona ngale enkwalini wafika sibili waziphosela phakathi. Wahlala amalanga amathathu lokhu ephansi kwamanzi. Ephila yizi. Uthe abangakibo ngoba esintwini kuthiwa umuntu angangena emanzini laphana uyabe zingeniswe ngezamadlozi. Uthe ngaphansi kwamanzi abakibo bazama ukuthi benjani. Badingisisa ukuthi kuyini okwamenze wangena emanzini njalo kuyini okwenzakalayo. Inyanga abatshengisa ukuthi hayi umntwana yena unjani obizwe ngabaphansi. Kwanja kona kwatshaya izingungu. Waphuma sibile ngophilayo. Wayebizwe ngabaphansi. Yes, wayebizwe ngabaphansi. Waphuma sibile elokhu enjalo siyesiphilile. Okay. Kodwa alright. Indaba le nyake ngiyizwe. Ayilizwe bi. Nyake ngiyizwe. Now because lina layenza yaba lugwalo oluyi-fiction. Esingakushala nje ukuthi maybe lalizibumbela. Kodwa na yinto ekhona ku society. Ngokubona kwenu kuyinto sibile eyenzakalayo sibili for sure. Yes, ngathi owangenza indaba yale esikhuluma ngayo kule ndaba eyenzakalayo sibili in real life. Kodwa yenzakalanga ngapha kwelema Thebelindi. Yenzakala ngale emashonini ngale. Okay. Kulomkazana sibili wanyamala for 20 years. So indaba yakhona yayihambelana naleyo ndaba sayithathela khona. 20 years. 20 years. Esemanzini. Uthe ephuma phansi kwabizwa sibili yawo minister obani abonke abakhulu abelizwe babekhona. Into sibili yayenzakalayo. Hi. 20 years. Yes. Okay, angisoze kaphikisa because I think i-traditional science yethu besazi science. Ngasuke ukhangela kwinto kankhona kwanzima. Alright. So lathi labhala lelo bhuku laba yilo lakuqala. Laba yilo lakuqala. Laselisenza njani? Lalithengisa, lalibeka o lazama ukulimarketa. Lalili publish under publishing house. Liyana ihliziyo yami legazi njengeyakho la publishwa under i-company ekuthiwa Ubuntu Publishers ise-Charterhouse. Okay. Iba abalipublisha ibhuku lakho. So zazama ukuthi amanye akhona lalipublishwe ngo-2019. Ubuntu Publishers ekamthulisi Ndlovu. Hawu yebo lasebenza la. Akakhulu. Hawu kuhle.
Le Okay. uMthulisi Ndlovu, I think amabhuku awapublishe le company yakhe laphana, Eh, upublishe Inhliziyo Yami Legazi Njengeyakho, eh. Kude Phambili Kude Emuva. Okay. Then elesithathu sengikhohlwe enye i-title. Kulesikhathi ungabhala amabhuku amaningi ugcina ungasakwazi ukuthi And leli yawalibala. lihamba leli landela leli landela leli, yazi okunzima maningi kakhulu. Kodwa indaba enhle leyo cause nxa ngikhangele into maybe umuntu abe ikhangelele nje jikelele ukuthi umuntu omdala njengani mayese publisher ahambe ayepublisher under abanye abantu abadala. Yes. I think yiyo nje into esingayithi into evamile kumbe Evamile. esingayi expecta ukuthi ubaba uSibanda ahambe maybe kubo Mambo Press or amakhampani angane reputation enkulu kakhulu kumbe arabantu abadala, but the fact ukuthi la publisher lo muntu omutsha, that's just huge. Yeah, yabo ukuthi Kutsho kunengi ngokuthi Yes. maybe kutsho ukuthi izingwala soze zafa hayi ngoba nxa lina liza kubona kuqhakathekile njalo kusenza ukuthi lipublishe lo muntu omutsha from a different generation, lisebenzisane sibili lizwanane, hayi yikho kanye sibili. because usually I think kuba nzima for umuntu omdala lo muntu omutsha ukuthi Omutsha, yeah, besebenzisane. Yeah. Ukuthi okunye okwenzakala laphana, especially kwaphana kubo Mthulisi Ndlovu. Anti uyabe ngumuntu omutsha, Eh. but ngaphansi kwakhe uyakhayela ukuthi kwakulabantu abadala. Alright. Ama-editors. That makes sense. So ama-editors akhe wayengabantu abadala. Okay. Yes. Hey, that was strategic. Yes. Okay. Yena wayengumuntu omutsha, but maybe singathini company manager Alright. we-publishing house. But But ama-editors ama-editors akhe ayengabantu wayengabantu abadala. abadala. So bengekho wrong Yes. ngama-expectations ukuthi U-editor wakhe, but hayi ukuthi nje siwasweleka u-editor wakhe owayemsebenzisa othiwa nguNaison Ntwala. Okay. Yes. Ngizange Naison Ntwala. ngawamazi. Hayi umuntu nje editor odumileyo la, umlobo omkhulu. Okay. Wayemlobo omkhulu kakhulu. Alright. Yes. So nguye wa-edit amabhuku Nguye waye-edita ngesikhathi amabhuku lelo ngesikhathi khuzi. sisebenza sonke. Alright. Yes. Hayi kuhle. Amabhuku lawa ngike ngabala leli iluba likaNtunjambe. Then ekuqaliseni kule sandulelo andubani uhambe ku chapter yokuqala. Nyake ngubone lokhu emabhukwini SQ. I think yini i-prologue kanti Yes. kuyakubhala i-prologue. Mhm. Eqinisweni angaze ngazwisisa ukuthi umsebenzi wesandulelo ngowani, ngoba kwesinye isikhathi mawubala isandulelo into oqeda kuyibala asiyo ohlangana layo ku chapter 1. Isandulelo sisebenzane ebhukwini, kuyini isandulelo? So singathi ngama-features, nxa umlobo ungafaka isandulelo sakho, ngenye indlela ujonge ukuthi umfundi ozabala lolo gwalo olubhalileyo abone okuzayenzakala phambili ngale. Ngathi ngesilungu ngathi isandulelo siyabe sisetha itone yenoveli, Okay. itone yogwalo olubhalayo, ukuthi athesi ngifuna ukuthi umfundi wami ozabala eli bhuku nxa ibala isandulelo lesi ahlabone izinto ezizayo phambili, ukuthi ibhuku leli engilibala kwathesi kuyini okukhona phakathi. Ngathi siyabe simkhanga nxa ebala isandulelo lapha azwe kumfuqa ethi Ideko. ideko nxa umuntu upheka lapha lokudla uqayisa ngama-appetizer, ucecise Okwenzela ukuthi umuntu i-main dessert uzayibona phambili kanye. I think imali isitsho njalo ngiyakulandela ngoba ngisuke ngigijima kusandulelo ngifuna ukuyabona ukuthi kanti le mfihlo kukhulunywa ngayo ngapha yingeyani exactly. Okay, so
leli bhuku lingasitshela maybe kabanzi ukuthi lona anti lana lithe kule ndaba eyayenza ke Eyenza, le yes, yayenza yes, ukuthi yes, ligcine yes. libhale ngendlela libhala ngayo Yes. kodwa ngifuna ukuba kwazi leli ukuthi lona i-idea yangikhona yasuka ngaphi Right. ngoba nginanzela ukuthi likhuluma kakhulu ngezomdabu amasiko izinto ezifana lazena lezo. So leli ibhuku ugwalo lolu ngathi ngathi kwesikhathi ukuchasisa kwesikhathi ngesindebele lesikhiwa kwakunzima ngani setting yakhona ngithi isethwe kule ungahamba ebubi phambi kwenyathi ngale ngoba ungahamba ungadlula enyathi laphana ezitolo uye esikole sanokuthiwa inyathi high uye phambili I think ungaba about 60 to 70 kilometers kule ndawo kuthiwa kusentabeni zikaMambo. Okay. So intaba zikaMambo ungabala historically kule ndaba ekhona lapha kwakule uMambo wayehlala kwaphana kwakuhlala abantu kwaphana inkosi okuthiwa nguMambo lakathesi kulabagcina abahlala kwaphana entabeni zikaMambo. So nxa ungumlobi ubhala njengomlobi asoze ubhale direct ukuthi ngani uyanarrate ukuthi kodwa kumele ufake kube le story uthwekhe so ngani a story in real life into yenza but into eyenzakalayo sibili. Okay. Yes. Ngowakhangela ngingalibhala olugwalo ngaqala nga researcher first. Athola ukuthi khona abantu besuka laphana besuswa kwaphana entabeni zikaMambo kwakuyindawo civil state abantu abehlala kwaphana uMambo enguye obusayo then kwasokuya amakhiwa ngonanzela ukuthi kwaphana kulo Siginyamaji lwana Siginyamaji is a character nje wacreatewayo but kulabantu sibili kwaba lempi kwaphana yaliwayo amakhiwa esilwa lani labantu labahlala behlala kwaphana ku kingdom kaMambo. Okay. Then abantu abamnyama behlulwa babaleka abanye bahlala ngapha eMatopo babaleka kwaphana entabeni zikaMambo. Yes. So lapha sisasebenzisa omunye umlingiswa ukuthi kube le background ukuthi kusukela ngaphi ungabhala nje kube nje ingani history akulamuntu okubalayo abantu ababali so kumele ungani uyafaka sithi ukuthi bani bekubone sikusenzakala sibili. Yeah, bengifuna ukuya khona lapho ukuthi ingwalo zenu zi-based on ama-true events izinto ezayenzakalayo kodwa lizenza zibe yindatshana emnandi engani yindatshana yokuzibumbela kodwa ileqiniso phakathi and I think iyindlela creative ukwenza lokho ngoba liqinisile malisithi asibali khathesi ngabe kuthiwa ibhuku leli libhaliwe lapho ukuthi likhuluma ngokusuka kwaMandebele kwabantu bakaMambo besuka entabeni zikaMambo ngabe asila interest yokulibala ngokubona kwenu libona ngani yikuyini okwenza ukuthi abantu abagijimele ukubala indaba yokuzibumbela kulokubala ama-facts. Ya uzama njengabalobi ungafaka kakhulu kube ama-facts ngathi kuyasinda umuntu kakhulu kuyamsinda kakhulu ukuthi angcono ukungani uyakuxeza mbijani ngani ukufake even ifact yani khona kodwa uyifake ngolunye ulimi oluhlabusayo but uyakwazi ukuthi ubhala ngani injongo yakho uyakuyazi ukuthi ade lapha ngibhala ngento eyayisenzakala ngaphi entabeni zikaMambo but asoze ngibhale exactly as it is kumele ngiyifake ngolimi oluhlabusayo uluzenza umuntu nxa ebala even umuntu nxa esehlaziya ugwalo lwakhona uyabe sebona ukuthi umuntu lo umuntu into ekhunywa lapha asonto nje even amabala akhona abebhalwe lapha esikhathi ungawananzelela from first value yathi ngamabala nje kodwa ngamabala abe le meaning
sikufaka kube le meaning. Lezinye Alright. izehlakalo zakhona eziyabe senzakala phana siyaphosela ezinye izinto. Kodwa into yakhona nxa umuntu olelihlo elibanzi uyabe sekwazi ukuthi umlobi lo into eyibhale lapha into le imayelana ngalokho. Okay. So laphana liyabe liyenzela ukuthi umuntu achazeke Yes. ngapha ethola ulwazi. Yikho kanye sibili. Okay. So ngesikhathi ngibala ilokhuzeni ibhuku leli ngilibalile sibili. Kodwa na ngihlulekile ukuthi maybe ngingathi angaliqedi. Ayisilo lodwa. Kulamanye amabhuku engiwabalayo ngihluleke ukuwaqeda. Ukuthi ngabe kuthiwa li audio book. Okay. Lokho kwa these days ukuthi ngiyakwanisa ukuzilalela lona loba ngicleaner ngibe ngililalela. Yini maybe engabe isenqabela ukuthi abalobi balapha liyenza ama audio book kindly ukuthi lina labhala kudala. I mean from 92 ngangakabi khona. By now kumele ukuthi ngabe maybe sokungani soku advance le. Yini maybe libona ngathiwa i-challenge ukuthi ibhuku leli sikwanisa ukulithola lilokhuzeni li audio book. I-challenges njengabalobi sabe sifisa sibili ukuthi ingwalo zethu zibe ngama audio. Kodwa udubo esihlangana lalo kakhulu abaningi abalobi kwesikhathi ukuswela ulwazi. Uyabe ungela lwazi ukuthi ibhuku leli lapha linjongo esacanga ukuthi hayi ibhuku lami ngalibhala kumele libe hard copy kuphela. So sesuke sikhohle ukuthi kulama audio ukuthi umuntu uyakwanisa ukuthi ibhuku leli lifakwe libe izahluko nje ezijene ama chapters. Ukuthi umuntu afunde uchapter 1 i-audio ka chapter 1 kube lo audio ka chapter 2 njalo kuze kube sekucineni. Kusikhathi i-challenge kade sisiba layo i-lack of knowledge, ulwazi sibe singela lwazi olukhulu. Okay. Ukuthi amabhuku ethu alakho ukuthi kanjani angina abe ngama audio. Alright. Kodwa nasesikhangele nje khona lapha koBulawayo kumbe neZimbabwe engabe khona yini ama platform eliwaziyo ayenza khona ukuthi amabhuku ebe ngama audio kumbe akabi khona. Amabhuku amaningi ngiyangizwe nje lami ngolwazi lwami engiluthole lapha ebulenjini ku-internet. Ukuthi kulabo amazoni amabhuku akhona uyathola engama audio ukuthi uyakwanisa ukuwathenga. Wa download ngama audio. But mostly lawana ngabantu abaphesheya. Abaphesheya, yes. Hayi ngapha kwelakithi eZimbabwe. Sisansara. Hayi angayizwe elinye ibhuku. Amabhuku phela yangizwe abebalwa kuphela emsakazweni. Beyawubala nje umuntu ebala ngokwakhe maybe kube narrative ebala. But ibhuku sekuthiwa kule bhuku ethi ngiyangena maybe ngihambe ku bookshop ngithi ngicela i-audio yebhuku elinje hayi zake hlangane lakho. Kuthi maybe ngenye yezinto ozingakhangelwa maybe ngama publishers or labanye abantu abaku book industry ukuthi ebe khona because ikakhulu thina intsha namhlanje ngilokunanzelela ukuthi asilakho kubekezela sifuna ukwenza izinto eziningi ngesikhathi esi1. So kungaba ngcono ukuthi maybe ngibe ngilalele iluba likantu Njambila ngapha ngiclean kulokuthi ngihlale phansi ngilokhuze ngibale. Liqiniso esibili. Liqiniso esibili. Then li mention ukuthi lisebenza kugatsha lwezemfundo. Yes. Ugatsha lwezemfundo yilo ethwana nxa sikhayela ugatsha lwezemfundo amabhuku amaningi alokucina esihambe kwezemfundo. Yikho kanye sibili. And njengomlobi omdala laqalisa ukubhala kudala liyake lizame yini ukuzama ukungenisa amabhuku ukuthi engene ku-education system lilawo yini mebhake ngene? Hayi akwathesa amabhuku ngeke ngazama ukuwangenisa kuzimseki. Kuzimseki la amabhuku angama setbook kathesi. Okay. Amabhuku ngaphuza ukuthi kanjani ayingena khona ngayiwahambisa kuzimseki. Kuyabe kule submission le deadline. Kule submission le deadline. So amathe hamba i-deadline yakhona yayisidlulile ngoba kunjengokuthi khona kungathiwa kuyasubmit amabhuku
njengalokho okwenzeka kuma-competition lawo enama lawo e-BEAZ lawa ukuthi kuthiwa kuyanikwa i-submission date. So yami ngathi kufika leyo submission date ngiwahambisa kwasekudlulile ngoba kulabantu ababeqhatshwe yi-ZIMSEC ukuthi bayabala amabhuku azangena ngaphi abe ama-set book abalwe ngabantwana besikolo azaba ama-set book for i-O level le-A level. So abantu laba babe sewabalile bayaselecta. So ami ngaphuza ukufika. Kodwa kuyisifiso senu uma libhala ukuthi liyabe libhala lilesifiso sokuthi afinyelele khona ngale. Yes, isifiso vele isifiso sami esikhulu kakhulu ukuthi amabhuku nxa ungumlobi uzwa ukuthi amabhuku akho asengama-set book abantwana bayabhala ngawo ama-examination. Kuyakukhuthaza kakhulu ukuthi ubhala amabhuku amaningi, i-achievement enkulu kakhulu. Xa ibhuku lakho uzithola lingene ku-ZIMSEC hayi usukwazi ukuthi ama-province wonke angu-10 abantwana i-examination nxa ibhalwa lapha babebhala ngebhuku lakho. Kuyakunika ukuthi udumo olukhulu kakhulu. Okay, that's interesting because ngilokuzwa abantu besithi akumelanga kube yi-end goal ukuthi lawe mawubhala ukuthi kuthiwa uyakwanisa ukubhala nje kuphela ukuthi abantu bethenge bekholise kuphela. Abantu abaningi babhalela ukwenza imali. Yes, imali of course imali sibili iba yinjalo injongo kodwa thina singananzelela abantu abaningi ababhala amabhuku imali kayifiki kuqala kakhulu. Ubona yabe injongo yabo kuyabe into yabe yi-passion yakho ukuthi ngelanga njengami khathesi ngikhuluma nje khathesi ngithe ngiqeda ukubhala ibhuku leli iluba likaNdunjambili lipublishwe khathesi vele khathesi ngo-October. Ngelakathesi vele. How? Yes, elakathesi. Petty newborn. Yes. Okay. The kuvele kungabi le 2 weeks ngahle ngaqalisa futhi elinye ibhuku selinye ngaqalisa. So it's like i-passion yomuntu kuyabe kuyipassion yakho. Uthi uyathola ukuthi khona amanye amabhuku amaningi ngihamba ngiyewakhipha ku-publishing house kuma-printers. Ngiwakhipha mina imali yami. Abantu ngibanike kuphela bebale bekholise bebale kuphela. Libanike? Ngibanike kuphela. For free? For free, yes. Ngoba kulenye ibhuku lami uyalele ngikhulume ngalo ngithe kona ile inhliziyo yami legazi njengeyami. Kulenye ilokithi lapha inketha 7 or so. Like lafaka ku-WhatsApp. Belibala almost every week. Okay. Lifaka ku-WhatsApp platform ye-community. Bezibalela nje abantu bekholisa. Lama zangithanda ukuthi bebani imali. Khonokho nje ukuthi liyabala kwenye indawo abantu bayakholisa. Abanye bamfonela. Uthi laphana kade wakusithini laphana usichazile usiyaphambili. Into enjabulisa kakhulu. Noma ngatholanga mali but ngibona abantu nje bekholisa ukuthi bemfonela even ebusuku abantu besenda ama-messages. Kade akuthi elinye ibhuku kade uyalibhala nini enye lesibili ngemva kwaleli. Kuyasikhuthaza kakhulu. I think abalobi abaningi mabengathatha umqondo nalowo kungasiza kakhulu ekusabalaliseni amabhuku. Ngoba khathesi abalobi baningi amabhuku apublishwa almost every month, every day. Kodwa nasiyabe singawazi ngenxa ukuthi afuna imali. Liqiniso sibili. Ngoba even khathesi basikhuluma khathesi yibele ngombono esithi ngathola amanye amasenti. Ngizathatha amanye amabhuku angafika 50. Okay. Ngiyewachiya laphana eBulawayo City Council. Ahanjiswe ema-library e-City Council. Eliyabe lisize kakhulu. Yes, ikwathi ngombono wakho. Ngathola nje amasenti khathesi ngiyaprintisa amanye amabhuku angu-50. Ngiyewadonata ku-councilini yeBulawayo. Eliyabe lisize kakhulu ngoba mina ngibala elokhuzeni e-library ye-City Council and one of i-challenge ekhona ikungatholi amabhuku abalobi bakhona lapha kumbe abalobi abakhona esibaziyo.
ngawuchayisana lalo it's either laliyi-set book kumbeni ngelomunye umlobi kumbeni oswadlulayo emhlabeni kumbe ngekho la but khathesi ukuthi ngithi mina sengichayisane lalo nanti ngelomlobi engihlangane laye etown engengambona lise-library angazi lina when it comes to imali zokupublisha lezi ezokuthi libhuku liprintwe liphume because abantu abaningi bakhala ngakho ukuthi even nxa sikhuluma ngendaba ye-price ukuthi ibhuku leli ukuthi ngize ngilithenge mina ngelomuntu wakhona lapha engimaziyo alidingi kushipwa alidingi kufakwa entegeni kodwa nama ngilithenga iprice yalo ingani yakhama compared to lawa abuya ngeskepe eswathola ku-pavement $2 so kusuka so angazi lini experience yeni injani when it comes to ukupublisha le mali eziphumayo i-experience engihlala layo especially nxa upublisha ngoba nxa upublisha kule ndawo ezimbili indawo yokuqala yikuqala udlule ngaphi ukupublisha upublisha kumele ukhiphe enye imali upublisha kumele abe lama-editors akhe lama-readers akhe bafuna imali ababali mahari ibhuku lakhe babe befuna imali so imali yani iphuma ngaphi ayiphumi kupublisha iphuma kuwe wena mlobi wena kusuka lapho upublisha kumele adinga uprinter la ufuna enye imali ngathi yona average kuprinter ukhipha ibhuku leli olithweleyo angithi uprinter yabe funa on average about $5 ukhipha uphela ibhuku eli-1 $5 so ama-printers bona babekhala ngokuthi ithona amaphepha okuprinter kuyabiza kakhulu so wena nxa khathesi usuluprintile ngale usuzama ukuthi urecovereni ama-cost lawana yes wona nxa nisani uprintise nge-$5 uze urecover imali iliyana somele uthengise ukuthi $10 ngoba kule mali ezaphuma ku-$10 yakhona avina asakhulumi nge-$10 ukhangela i-$5 ngoba i-5 vele isiphumile ibe ngikaprinter leyani i-5 ozabalayo wena incebo zaba yakho $2 wona uzasala $2 kuya kuyi-profit profit yakhona sizaba nge-airtime vele ngathi vele ngamafitshane yakungatholanga lutho silobunzima so konke lokhu nje kusibisela endabeni yokuthi asilawo ama-resources awethu awukuthi sipublishe konke kumele sikuthenge because labona laba abaprintayo labo bazafuna ukuthenga lapho bathenga khona la intengo futhi njengakho ukuthi abothona kumbe iqiniso esibili walwana ngwazi ube lesifiso isifiso sokuthi yikho vele okukhathaza abalobi abaningi uyabe ulesipho sokuloba walobe sibili izingwalo kodwa uzafika lapho ekucineni ubona ukuthi laba bezokunzima ngokupublisha ukuthi akhulume lawo uxoxisane laye uzabe efuna imali yezi upublisha laye ukuze ibhuku lakho liyeprintwa sokungenye ikhampani layo izimele yodwa yayo sifune enye imali iluduwe esihlangana layo kulobunzima alright sigoqa ilokhu zenini ingxoxo yethu engabe yiwaphi amanye ama-challenges maybe elihlangane lawo lina likhipha amabhukeni lawo singasabali ukuthi ngo-92 kwakungela amaprint ngiyafisa ukulibala kodwa lelo bhuku not leli hayi ngifuna ukubala leliyani elaka-92 elabhalwa ngesandla ingabe yiwaphi amanye ama-challenges maybe siphethe elihlangane lawo nje along the way elibona ngathiwa alichayile kakhulu ekupublisheni amabhukeni ngathi i-challenge eyawuqala esihlangana layo ngahlangana layo kakhulu ukuthi isikhathi ungabhala sibili ibhuku libe mnandi ngithi but i-exposure yakhona
ukuthi ibhuku lana limemetheki abantu babelazi iba limited. Kwesikhathi uyabe ungalalwazi ukuthi ibhuku lenqaze nibhalile in terms of i-marketing kumele ngiye ngaphi. Ungaze ulibhale libe limnandi kumbe libe abanye belibala abangu-5 but ngubani ozalimemethekisa laziwe umuntu wonke. Yi-challenge enye yesibili, enye i-challenge yakhona ukuthi abantu abaningi alamambasoli lami ngingaqalisa ukubhala ngangilayo i-mindset enjalo ukuthi ngabhala ibhuku umuntu ezwe sithi khona ufuna i-soft copy abale nje abezibalela nje but uyakhohlwa ukuthi umlobi lwana obhalayo kalale ebusuku uyabelele bhala omunye abehoqelele endlini yena uyabe unceke kuyasavele lokhu ehlezi ele ku-laptop ebhala ufuna i-soft copy kodwa wona uyahamba ema-shop uyethenga isinkwa awusoze ukuthi khona bekunike mahara kuphela ngoba kulama-cost yokwenza isinkwa lesana. So kuyafana lakho nxa uhlanganisa ibhuku kulama-cost awusoze ubhala ibhuku lambili. Kumele uthenge ukudla uhlale phansi udla khona uyimahara kumele kube lesikhwama sakhona. So iludube engane esihlangana layo ukuthi maybe nxa singathola ukuthi abafundi bethu abathanda amabhuku ethu babe lengqondo ukuthi abalobi labo kumele sibasapota nje sibasapothe sithenge amabhuku wabo even lama-companies babe lendlela ukuthi lathi siba-advertisela nje sithi nawe ulomlobo onje okuthiwa nguSibanda obhale amabhuku anje siba-advertisele ama-products awo sithole lathi okunjani okuncane lathi kuyasenzela lula. Okay, hayi siyabonga ukuthi lithathe ithuba lenu libuye lizoxoxisana lathi namhlanje. Babukeli ngiphethe amabhuku angu-2 la. This one is a newborn liphume ngo-October. Siyalithengisa. Balithola ngaba baSibanda? Leli ugwalo I think kule number leli ezinye izingwalo zakhona zikhona e-Art Gallery. Art Gallery. National Art Gallery laphana koBulawayo. Ezinye Gordon and Sly kwenye bookshop okuthiwa i-HS. Okay. HS bookshop. Alright. Yes, kodwa abanye nxa ngakwanisa ukuthi sibashare inumber is a WhatsApp. Okay, lingazibiza. Inumber ze WhatsApp ngu-0713 588 352. Ngaziphinda futhi 0713 588 352 yeze WhatsApp. Bangaxhumana lami kune leyo number ngilakho ukuthi ngibayenzele umthwalo wakhona ube lula. Okay. Ngibakhiphela amabhuku wakhona ku printer. Alright. Straight from the printer. Alright. Yes, xhumana ukuthi singathola ngaphi baluthola ugwalo lwakhona. Okay. Ngithemba lizwile liyaqhumana layo ubaba uSibanda, then ukhona futhi ku Facebook Polite Sibanda account name liyamdinga khona because yikho lapho mina engaqala khona ukubona khona ingwalo zakhe. And then the other one is a legend. This one la publisher ngo-92. I really feel like this is a must read considering which the first version of it was written ngesandla ebhukwini. It must be very very interesting ngelanga lanamhlanje ngosuku lanamhlanje ngesuku zanamhlanje ukuthi ulibale. Sizabonana ku-episode elandelayo. From mina, let Dev3 Events lisale kahle.